Pā kihi ana te puna o te hunga e pūkenga ana o tira e tau tohito ana ki te hanga hōtaka reo Māori. Hei tā te māngai pāho e tipu ana te hiahia kia maha ake ngā hōtaka reo Māori. Engari kāre e rite ana ki tērā te tipu mai a te hunga, kai a rātau te mōhiotanga ki te hanga i ērā momo hōtaka. He tauhou, he huarahi hou e whaia hia ana e te mānai pāho. Ko te mea kia whakapāho tō tātou reo ki ngā pito katoa o te motu, tai atu ki te ao. Ko tā te mānai pāho e kaha whai ana, he whakawhānui ake i te whakatairanga o te reo ki runga rorohiko, anō hoki he whakatairanga i te reo ki runga Waea Pūkoro. Koinei i muri mai i tā rātau e meana, kāre he nui nā tānata whai pukena ki te hana hōtaka e whakatairana ana i te reo. Kei te iti haere nā tānata e tino matatau ana ki te reo. Nō reira, kauaua i roto i ngā kaupapa katoa. He nui tonu nā hōtaka Māori ka whakapāohotia e te reo tātaki. Ko tā te kai komihana me aro tonu nā pūtea ki e nei momo hōtaka. Our primary audience and Māori is on television, and Māori are a great uptaker of television programming, and especially free-to-air television programming. So I think our first duty is to fund that arena. Ko tā te mānai pāho tino a wana, kei te noho whaiti te whakaaro te huna pāpāho. Kei te kite atu mātou, kei te neke haere tēnā kaupapa ki roto i ngā hangarau hau. Kua whakawhiti atu nā reo irirangi, kua tū mai a whakata Māori. Nō reira, he pūnaha rorohiko hau kei te hara mai. Ko tāna anō me kaha te Māori te ahu whakamua kei mahue ki muri. Rā pāre tā whai te karere.